come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Doncs bueno, acabeu de comprovar com s'ha de guanyar la vida aquest pobre nen, venent postals, i per reclamar clients doncs ja veieu, ja heu sentit el que fa, no? Comptar fins a 10 en diversos idiomes, entre ells l'espanyol. És veritat que és una pena que tan petita hagi d'estar d'aquesta manera. Però és que n'hi ha tants de nens així, que és un problema molt gros. No, I don't want nothing. I don't want nothing. Thank you very much, darling. Can you buy me this one older Cambodian you don't have? I have a lot. I have a lot. You hope from you one, but one more from here. Okay. Okay. Doncs aquesta és la realitat de Cambodja. Okay, $1. No, I don't need nothing. I n'hi ha molts, no? Okay. Okay. Can you buy 2 for $1?